James Webb Space Telescope lage so James Webb Space Telescope kena khelo kon mas tami chi charon lo ladak man tami mane khelo khele itum langnam tami AC pass it heglong po example itum long arni le en tami arni ta 8 minutes anse dak pir theno turne lim di mane arni ki tum long direct na tur det pen ke adak pir thelong ke 8 minutes an ke chok si nanglele si lason ta sila James Webb Space Telescope tami ala dak pen khelo jong si lang nam lo pete dak pen tum pass ma te dam tang mu chitin thek long po la si isi dak na satum samin da super establish no la si dak samin toklom dia the James Webb Space Telescope is a space telescope designed to conduct infrared astronomy. As the largest telescope in space, it is equipped with high resolution and high sensitive instrument allowing it to view objects to all distance of far on the Hubble Space Telescope. Si Hubble Space Telescope sa may ladak ke si koson lo the James Webb Space Telescope bangge Hubble Space Telescope depends na klang tu bang lo bangge si laso James Webb Space Telescope bangge pen ans me char un mane hala pen na kula support bang ke mithulo lo bangge la pen na kula ans si pen thulo jong si tum details line te da ber sa me klang pa James Webb Space Telescope the James Webb Space Telescope is not in orbit around the Earth like the Hubble Space Telescope. It is actually in orbit the Sun's 1.5 million kilometers miles away from the Earth, or at which called the second largest point, or L2. Mane L2 point ang den do mane isi the Hubble Space Telescope bang ke ladak itum pir thelong si charting nun mate dila bang ke mo same la James Webb Space Telescope abang ke tum api arni ben pabin check mane kang samos duni hala kisulong dun e joini si mane hopan si biam kok lo athe hala bang ke example penan same cool temperature nos duni la suppose ala so James Webb Space Telescope bang biam kok lo la bang ke tum nom akhelul chelul dam te tum no example khelo mele tum dak pir thelong nang lam same la dak ni tum pir thelong mang ke ka theklong mang ke dam tang mane son pas theklong po itum no mang non son non present mang theklong lelo ang so men bang lo bolte mane ke dam tang hor musit da pa theklong po mane son lo munit nang klang klelang han toy dinosaur hut same son si theklong po da bang ke Cardon brothers Cardon chorolo than the pot kurwang thulo mission lo ka chorolo de kurwang thulo tuma support on joini sini sami ning the pen sami penan sami chebor ipon phan ning the lo sina tuma sami esi ka che ser de mela lo la hen ko mali the James Webb Space Telescope apini bangke jong sang ko details na ngi te dak mar junna me dak sami ni non dak penong su lo yo okay choro palo ni klong pen la si nili sami dak penete mo phi sami cherap sroi loi la pen ge science ni ha tuman sami por ibon thui la la so the James Webb Telescope is a just a minute